tipi polisari deng kaching nanga long Samson teron pen lam theki pidun kedam tang morning tipi worengang hoyamen pen lag tangka ke choalam ki klang pen polisari deng chingnang ponlo la solong kes e president ke hai Samson teron pen ki pudun ke la puhen loje bangso morning tipi along kapre ke theki dinga tumta kachirap dun doji la se kado kavya phanta kenep kangnang pon ejia phan lam the pang dak dun dongka muka pen gresonte mungnang kilo berta kido life Karbi Anglong Autonomous Council dan Karbi Anglong Administration atau di news long ke teglong ke damtang morning TV apan sakuri amen pen tangka ke pelang apan jail thap pusinili news long don lo si Karbi Anglong Autonomous Council apan Karbi Anglong District Authority atau lasuke claim bang ke mission lo sa isi lam bang ke kaning jidun me alam the bang lahi lo non alan bang ke tot lo masih muaan cedan cot la borali seketa tumbang cedan tu tidak nak pola athi bang ke la solam ke komani dak yong si ke toyawi polotang te hala bang ke la soor mu avida tahai baklema heda tahai apo si dak komani thidung tum involvement do tahai la si nona bang ke la inu da phan kinep chorle kapi jut kali la soor mu jut je daji si dak bang ke SIT pinang jelang itu memang ke special investigation team kenang sot pelote CID stami CBI stami PC ko puson sila sot tangkala pan en long poma la pen komat sila solong ahat ke domala bangke Karbi Anglong Autonomous Council tumpen prabjin pen mote Karbi Anglong district authority tumpen administration tumpen la so puthak prabjin pen kenep kangnang ji phan la investigation bang arsik krung mote kang tuinai an claim nang ji pusineli hen pen matha athe bangke nona teng pulutang te mani inu phan nep check chole la support ke la inu legi claim ji kali da komane kache thak dun long tum do tahai lang posi la bang ke muwa phanan nep chot bang le la borali se kita phan ta nep enangi bisin tum lo charli song to ben gi pudo la pen la solong ako ki pugang tung bang la hilo pinangana news long tami tum theglong lo social networking site long tami tum theglong lo je kiduk kila gara tum apoisa ka chongsip aposi sakuri aputangka chupi ada posi nep nang ji pu sala da ka bang ke lang thunei bang la hilo kiduk kila karat poisa to ngachong sima ke plang tuma poisa to ngachong sima mahumi melang athe sakuri amen pen jong si inut pen lak kep pi undat pute konara kiduk munit mahala bang ta question bang joilo la pen sakuri ke kinam nang ye hormu kali lake sakuri po hormu bang ke thek ame thanga talent ke do pen si ke long ni hormu la puson jong si kinam waret potang te pini UPSC long ke nilita IS officer ke man kang tung te namam det ni te nita long le philang si jor pen namam det ta hai lase sakuri ke nam hormu kali posi ladak ke atangka ke en tum del ke chok che kali hala sakuri amen pen ke nam tum hanta la tum hanta nebli ni la tum hanta action en ni kali bulutang te muke bang dilang apor bang council fan ke la son si matha po council ke sakuri ke nam dim po bang si matha rong po council ke dake sakuri ke jor ke lang fan le council kali council bang ke dake ele tum Karbi Anglong along ke do Karbi rat pen dang lo kaprek la solong along riar lo ke do tum fan kapacing thura sai ke claim ya phan ason ki kimlo lasi pinia bangke la sohoy la haya muni tum bangke ajaha kamuni tum kamatha bangke council along komani poisa pilo pure sakuri longi pu kamatha tum bangke lage chokche la pen tum ke crime lo la tum ta lasi tum hanta nep nagi hala ki piwe ka tum phan mane hala media long ka chi piwe ne 10 lakhs pier lo pu muni da bang phan sta me nila muni chini da news long se ke thai hala phan ta kin na kenang so athela puson ki pi muni tum do la angla pela so sakuri ke nama bangke chokche lage crime ke ase tu bani tum pulo sakuri ke nam hormu lage ke thek pensi ke long ni hormu la so posi non ajat jara sakuri an se tamele tum hada ke interview pendang lo ason itum la chipe pas dun detik sakuri long le posi la ke nam pen tangka ki pitap komanman ma ke do tum hada pulis atum pen ritar lipsi ingnang lap nangji athela tum helo ki chokche la tum ta ke chokche do si nona bangke ki pi tum talo la pen hala ke pon tum fanta nono matsi tum investigation kuri pen sila tum fan akang sai pidu nangji lapen nona teng polotang te damde sita punangkok lo je Karbi Anglong Autonomous Council along alam siklang de lopot Karbi Anglong Autonomous Council arlo sita me nona bangke investigation kuri nangji te council alam sik klang lo posi council arlo komani officer tum solong a hen duma komani CMM tuma hat duma la so puthak lage council long ta prabjin pen la bangke dakmani investigation kuri ni lasila ke thom hormu bang prabjit pen radang no piklang nang po lalo pelutang te tum Karbi chalia song tum pen Karbi Anglong Autonomous Council non kachari bom tim tum mesen puni tum pudunji